mantap. Dukung terus band kreator. Jangan lupa subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan syuting inspirasi kehidupan ya. Demi kelancaran bersama, alangkah baiknya kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kelancaran dalam mengambil adegan. Untuk doa kita rasakan ke Pak Amin. Kita bacakan surah Al-Fatihah dulu bareng-bareng. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram bisyiril Fatihah. Terima kasih Pak Amin atas doanya. Band kreator siap. Jangan lupa like, comment, share, and subrek di band kreator. Jangan lupa. Roll. Action. Oh, lu tadi ya menabrak gua ya?
Pelan-pelan dong bawa motor. Tahu nggak sampai kalah. Tuwe lo, gua jidak juga lo, pala lo. Berisik lu. Makanya pelan-pelan bawa motornya. Gimana kalau gua tabrak lo tadi?